Hello people, ma olen Carol Alice, Wurri uus praktikant ja mis ma oskan ikka enda tutvustuseks öelda kui seda, et hetkel õpin BFM-is audiovisuaalmeediat ja olen elanud ning reisinud mööda laia maailma ringi ning üks mu suurimatest kirgedest ja hobidest on jäädvustada seikluseid, ideid ja hetsekeid. Hey, that's the first thing that I heard you say, and that was all it took to make me stay around and dream about you, babe. And I never second guessed that this was right. There's no need to impress this girl tonight. I'm down for anything you say. Kindlasti jagan ma ka teiega Wurri projektide kaadritagust oma Instagramis, nii et you are welcome to visit. Aga praeguseks